Nou kon maman sa alo reveye, pi koman ki boko to la ki ou leve, pi l gado nan debol grenjel tout kon sa. Ou leve, san kache nou, pa fam kon avi gade moun sa nan debol grenjel tout epi mdil kon sa. Non, pa leve, mal dormi. Ou veye ki jan deje mbyen ouve nan somen la. E nan rev mwen la, kay so ap gade la, li ba kay. Se Jacques Melli. Ouè sa, ou pense son kaban? Men non, sa e bon kaban. Sa son karara. Tan la mbrel chita ma pran kay, ma pran plu mwen, mbrel gade pou mwen, eske ma pran fon bon ti plan pou mwen reveye. Mbrel gade pour et contre yo. Si mwen rev la pi bon mwen ke realite, mwen prete nan rev la pi tou. Ou menm ki la ansan avem, nan mga an tou, ou bi jere tapem la tou. Paske mga an tou, mboko leve. Ou e map mache, mboko leve. Ou e malpe, mboko leve. Ou e mdeplase mal travay, mboko leve. Seriousement, te boule grinje map gado. Ou ba ke to e klake mleve deja. Calma, la mwen reveye nan pale sou sa, tade? Paske se lor menm mboko reveye.